non molama bang government ahin penason bange paklang pon piglo mate nalitum penan abang pu abang pitume chini ikpo pan card pen Adhar card taling ning pulo lapen ration card pen Adhar card taling ning pulo lapen voter ID pen Adhar card taling ning pulo non bangke and Adhar card update ning po abang nang klang lelo lase Adhar portal along stame labangso option bang hodakta pado pon igelo lasi documents nalitum ajara documents tame voter ID la pen pan card la pen kapre ka son documents do la hay documents penali tum non online pen update nang popusi kapang dak pon lo la so puthak si pinini la so video bang anali tum phanang wan pig lo koson sinali tum hemini lun emithang mobile pen stami update thegi ma pu la so puthak si pinini li bang than pon po aprang sin nilimen laki kadu kaweta chini lo la penon la bangso channel longjong sikomania bang pu bang pinang ko humri milang pulte nalitum subscribe ipin pen dam igrino la pen chuning rilo kadu kawe fonta nalitum video kicheng min kichut an kilang thoria phansi chuning riglo tangte pader depin pen chithan ponanang mate klardak pen lang ponanang tangte lang igon aprang sinang litum le bangso portal mate a website long wang ignang po la udai nalitum dak thek po long po udai.gov.in la so website long wang ignang po la pen la so a link bang nalitum la so video description along stame long ikpo dak wang igdet pen a finalitum dak thek longi a pen anda option di la pen nalitum dak thek long pon po la screen along update demographics data and check status podim len alitum ber igon dak ber igdat penalitum matheng no ko dak loading thupo mate kapre garjan dak tok wang thule po la pen la son wang dat penalitum aprangsi dak pen login ponang lang la login po option ri la so dim nalitum ber igon la pen tuning ri lo kadu ka ve phanta video nalitum kicheng pen kijut an lang igon la lopul nalitum details mate klar dak alam chini ikpo la sipada depin pen dak login ponang la pendak login ya fanali tum Adhar card dui Adhar number banali tum ber ignang po la sodim la penda nali tum la so captcha bangla ber pon ignang po enter about captcha podim la penda nali tum la send OTP pu thekloing la sodim ber nang po la send OTP pulong ber dar lo pulote nali tum Adhar card long kilinga mobile number la so mobile number long stami OTP bang dampo la so OTP nali tum wang lo pulote nali tum la so OTP bang la enter OTP along tok ignang po la enter OTP along tok igdet pena fit la login long biar ignang po la pena prang proses ni lidak fill up serak po la pena litum phan nang piklang pon po la pena litum da OTP nang le lo pol la OTP bana litum da biar ignang po la pena litum la login option long biar ignang po la pen login det pena litum matheng no la son arjan akon dak na chiklang thule po la pena sonang klang det phina litum la ber thegloi documents update click here to upload your proof of identity pula son dui dak tok nalitum la klar dak pendak thek pon long igi la sodim banalitum ber ignang po dak ber igdet pen fit nalitum dak kitok thek long lo dear resident you are advised to strengthen your Adhar by updating documents in your Adhar database submitting listed proof identity jolo son dak kitok do la penalitum la dak klar dak pen alam penalitum dak pore pon egon dak thek longi la penda da finalitum if you have already updated the documents and documents through any of the other enrollment center my other portal please wait for the accepting other jong senalitum documents update ig alopul te dak nalitum update bangke nang nilo non mate lap sing hong chenon reject tame lapen accept tame nalitum update long ikpo lapen ladak ke tok do klardak pen dak ke tok theklong this service is not updating your demographics details name gender date of birth address if you are looking update any of this detail in your Adhar please click here lapen nalitum la sodim siber example la click here podim lapen det afinalitum la payment bangke nalitum dak thek pon lang po 25 rupees bangke payment bangke pivek nang po la si order depin penili dak next option on ber ikpo nalitum dak thek loin la dak beringon next option on ber det pena fit nalitum matheng no la son ako na chiklang thu product la pen ako
nalitum next bear tunang po la next bear igo next long bear det benefit dak asap so loading po page bangke las nalitum inghong chat nang po lapendet nalitum dak thek longi thaksi la lang igo dak upload lapen payment option do si banga ingson bang upload nang po lapen last ki juda hot bangke nalitum payment nang po la si pada depin pen dak fill up on nang nilidak na paklang ek po nalitum ofan lapen fill up le akun nang litum dak details banga Adhar card long koson ma do so details nalitum dak thek pon long ek po la details nalitum chilang de da fit la tik pudui la sodium nalitum dak ber ignang po dak ber igdet pena fit nalitum la guidelines la pen documents ka upload nahi uploading documents nalitum la so photo size pang 2 MB nang po maximum la pen supporting files format banga JPEG la pen PNG kalte PDF files nalitum upload nang po la pen please upload proof of identity nalitum dak pen proof of identity bang upload pon nang po la sodim proof of identity nalitum penang ane do dak proof of identity nalitum PP documents sika upload nei mala dak bang tok ik thailo adoption certificate arms license lapen bank passbook pen chok lapen kapre documents dak do state government ID certificate lason ta do disability ID handicap medical certificate lapen driving license lapen ason kisan photo passbook lapen do lang lason thak si pan card ipan card lahai hui nalitum do polote pidon melo nili dak pan card banga pan card sinili select pon lo pan card selected pena fit nalitum dak thek pon long po la sodim ho view details and upload documents la sodim nalitum upload bear example la pen nalitum documents bangke dak thek pon long po la pen dak 100% dak percent do pon jok se upload do polo nalitum la son thak se ako please upload proof of address banga nalitum proof of address ta dak pen upload pon ignang po ka upload nei process pangke amu ateng lo nalitum copy documents model laba nalitum dak pen select ponang po lapen documents copy pia documents nei manalitum dak details man dak pen thek ponlong eti lapen dat afit nalitum dak select ik dat pen afit la view details upload documents pela sodim berigo lapen nalitum documents man dak pen upload nang po lapen upload tang lo pelte la sodim nalitum clear pen dak 100% do po lapen la dak man nalitum documents do po lapen dat afit chok dat afit nalitum dak thek loi I hereby give my consent la son da po in terms and condition la sodim nalitum tick on lapen dat nalitum next long berigo next long ber dat pen afit la so aprang process panili nampang nalitum hana paklang pon ekpo lapen nalitum documents hai hui upload tang thai lo pulote nalitum next urgent thekloi next urgent long ber dat pen nalitum matheng no lason dak na chiklang ekpo lapen dak nalitum thekloi dear resident you will be charged 25 rupees labang nalitum payment nang po payment ni afana nalitum la sodim nalitum terms and condition by accept nang po mate nalitum la sodim ber ikpen dak green tick do ekpo dak ber ik dat pen afit nalitum ako next long ber pontunon next long ber dat pen afit nalitum dak payment nang po payment option wang po azat men stame nalitum payment melo dak credit card mate debit card lapen net banking UPI pen stame me lapen PTM pen stame 25 rupees banalitum payment ignang po nili ladak nalitum ning haling dak pen azat pen stame nalitum payment igon select igo selected pen afit nalitum pay long ber igo pay long ber dat pen afit pay long ber dat pen afit dak nalitum da screen along thek polong po 25 open Google Pay mobile apps and dagni le Google Pay po nili dak payment ik elo la pen success nalitum dak pen thek polong ik po lag green tick dak chiklang ik elo nalitum dak thek polong screen along payment dat pen nalitum atheng no la acknowledgement anum tanalitum dak pen download me ik po la download acknowledgement pu theklang la sodim nalitum berigon dak ber ik dat pen acknowledgement banalitum matheng no na chiklang ik po la acknowledgement alo nalitum screenshots tame mate print out ik denon la print out tame nalitum print out ik denon la pendet afit la acknowledgement number long dat pen afit ni thom nalitum jongsi accept ma reject ma la so ke cheki pole nalitum kai ke son nalitum
login to no login det pen apit nalitum dak pen thek polong po dan nalitum la status ba nalitum la ber bang thek polong po yo ko anang ding si kelitang ma la bang nalitum chinik po lasi la Adhar card long Adhar card update process bang la anchor lo la pen la so video kilang pen nalitum asap sita chinik po mate thekik po sining thelo la pen thek the son ananili sta me nang bor idun po nalitum pan asi madule update delang po sta me nalitum update piprap din na sonte mi ikpari la pen nalitum la so video kilang pening sample ka an mala so video share on share igon la pen Karbi long arat do an sta me pachini iknang la si pinia video long mala ancholo la pen la son son video kilang long bo me panalitum labang so channel bang subscribe ikon la pen adong het bela jan to didda ka ber pon ikdianon tangte do me thagme ka do ka ve Karbi teach 2.0 YouTube channel kilang arat do an pas tame nilhen pen KARDOM